Artiste asali lo moko oyo ba mixia minene ba salango te inosa ko tonga bandaku obi mutu apesa corbière ekufa na mutu oyo atongelo ndaku mutu apesa corbière ekufa nani ils allaient artiste musicien fali poupa ils akande kufa sala atilelo Carrington yemo azolo baki so boke na ba beta na porno bomona vidéo na ngam est ton yemo azolo bon est ba maman azolo atomo na Karim de zolo baba mais aza vrai chéri c'est que devoir poto mona na vrai chéri akikuta piscine bomona mipende mike ba lembule ba tache na mipende ba lembule awa possible ba la bango na moni mipende ne kauka mipende mo salité est-ce que de jeu mon nom par rapport à toi doit finga Karim esi ba finga na lo côté la Karim. Bonne condition télévisuelle à toutes et à tous, c'est en vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne Feza TV RDC. En tout cas, le plaisir est pour moi, Isaac Louchikou, de savoir que vous êtes tellement très nombreux. Et puis continuez toujours de vous abonner massivement dans Feza TV RDC, cela nous fera énormément plaisir. Hein. J'ai dit comme ça un grand merci à celle qu'on appelle Bella Dinganga. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Chikito Bango Moufounoukou à Paris, Jonathan Outala, Aigle Mobutu et aussi à Bénédicte Atunako, la réserve de l'Éternel. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Toujours dans les cadres de vous informer au plus que la Rabinoka d'actualité, je suis accompagné d'un de mes confrères, Mouna Cédric, autrement dit charge, n'a évité, donc il est mon décision, à vous expliquer, voilà, le président de la charge, Mouna Cédric, bonjour. Bonjour, na bande retour balandara Feza TV. Bonjour, bande konyo so balinga Mouna l'artiste ou ba sepela Mouna nenga sala ba analyse nenga lobaka. Merci na Pauline Ngengu ngana bandara na ye po aza mistake. Yebe ma soka lobi ko kabeza éducation ko kabeza éducation na kati ya motema na ye Pauline Ngengu mutakabaka na éducation. Ye soka lobi na kopesa yo akopesa yo. Donc ko kabeza batangela ngo. So ko kabatangela ngo na mona mama Milinze mba motema tous pepele ya mbetolo. Maman apesa ba conseil ya bien. Maman nzamba batelo pambola peso ba capacité ya nyonso ya vie po mutema no na ebite so mutema ne zakandeni so talika muna mwana zala miki te koko ye utabenga koko na muna asali mambo asalaka mame Milinze mba mutema tous pepele ya mbeto na kobosa te papa Léon Banzi ONG Diko force ya mama Lina pesi bango mbote. Et voilà, moi aussi je profite peut-être pour nous rappeler sa mot maman Godelive Muzinga maman volant donc Mouna Cédric. La charge, bon, c'est comporté toujours à merveille. Pour moi, la charge n'a pas de pour que ba songi songi kota na kati biso na biso kuma ko boma na na tala déjà que ba charge na bato bando benga biso déjà bando na tine muna mbo sa tine ngambo na sali bona to mona ba charge to boma ngoma na ba ki kalaming te so nzamba songi to sala deuxième ba charge yo bien ezala te ba charge to kuma ko sanga na ba bêtise bongo mabe. Donc tant que na président ba charge na leader ba charge monto apesa ka lead ya makambo na makambo bien ya lisusu. Yom tobi ke yo qui président va charge yom to bon va charge mais biso to ka awa seul monteur de suspension izaraka est-ce que président de suspension tenga atkala de suspension tient ba charge atkala de suspension ba charge tout le monde a réseaux sociaux rien jamais mutkole logo pese suspension ndeni ba petit na tsatsa na kati wana sikonga de suspension ndeni na ba petit na ba fenek vina biso Jubek ba petit ba zaki wana ba Jubek ba nani ba tebe ba zaki ba petit so ba Seda on se suspension ndeni kolo ilo kazi suspension dans tout ce que ba fenek ba raconter la biso ba zini ba raconter la biso voilà maman wana te muna tout sur la manque mon kolo muna on se suspension ndeni ba non ndeni et ba non ndeni bêtise, voilà, il s'appelle Mouna Cédric l'artiste. Pour comprendre déjà qu'il y a Zarapena Bouesco. Mouna, Karine Mokonzi, comment elle va? Elle va bien? Elle se porte à merveille? mon lelo oko beba na mutu obeba na mutu me kolinga to pesa pression ya ko finga bato o comprendre ko finga mutu eza mabe na ndo finga kaka na ndo sala ko critiquer soki bozaki na mutu bobebani botika na kande botika libongo eza te ka fona na aloba mabe na ye fona sala mo peta na Jubek be misom sa mo sala o ngalo na benga ko na ba charge na benga ko kumisa Karine na benga so kota na bo net ba vutanga Karine na bataza na poto wa vuto na kini yo ba deba mo ko sala Karine makam ngai na loba mamba Karine te na zanga porte parole Karine no baka ba lead ya vie kinda vous comprenez so za kina mutu bien botikali bobeba bata bokabwa na bino botikala kandi botikali bon eza te na ye na lobi na lobi bo lobi na lobi bo petia na zo luka succès na ye na ndenge na ye ba mama autorité ba na membre ba chinois ba tuto ba ngaka biso ngana pe ba mbote ba mama mo bo baza respect
Voilà. Quand on a sur la autorité, de se référer à l'eau, YouTube Maka Mikolo, que Babi Bashi, on a une autorité, ne bazocha Karine Naberer et Mambo Belezo Salamana Minito. Bon, ça Karine erreur par rapport à quoi? Bon, ça Karine Ba Mikolo. Ma maman tout mis ça bon la bêtise yo. Ma maman ba responsable ba ça ma balle. Eh monsieur ba s'appelle Karine lo Karine yo qui n'a été. Parce que maman ba ça ni. Ne te lo to botara bana mais to bota mité ma bana te. Karine a déjà mon colo. Vous comprenez? Eh Karine ton yimo azolo baki. So boke na ba beta na pour nous mon vidéo na est ton yimo azolo bon. Est ba maman ba azolo to mon Karine de zolo ba. Ba maman ba pesa ko. Ba maman ba za motema ko aider. To ko tse ba bêtise o te to ko tse ba maman ba to ba ni to pesa bango beaucoup de respect. Karine a déjà mon colo do ça la vie na o azo sala aibi malbe na malamu. Vous comprenez? Toi mon ba place non ça. Yo quand ndeti boy. Na mizo so do bike longola bilamba tikala mutakala. Yo lobani. Teza mabe. On comprend. Soyez moi mon ngeza bien. O monte ya base nanga. O sala na yo. On comprend. Mu batika ba bêtise o ba o sali ba maman ba to pesa beaucoup de tout le monde makambo. Mais le quoi si ba kotango. Ba sime kaka o no sekolo ba maman no ka batu. Mais est-ce que Karine Mokonzi et ça makambo ba bazo tinda ki penza ka te parce que tout mon récemment ton vidéo bima qui a poitrine na à l'équipe quand la TV à lobby donc bino botini la ba encouragement est-ce que na koufeli mututoni c'est comme si yemoko aza conscient et puis aza nesengo ça la ba makamba bongo ouais za vina ouais za munda mutem na bishoti ya munda mutebi to ko loko moko do sala ayebi ke loko no se mabe loko no sama o amona ngeza malamu asala zaye c'est tout. Voilà. Et car par rapport à l'actualité, eux ont dominé, Bisson Stotom, on a grâce à mon TP au bas la calamine. Et du coup, notre soeur Karine Mokonzi, tu es soeur Karine parce que toi tu fais partie, il y a Bachar Jo Bazakina Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a dit Panzouana Azaki pe mobali nae il a ça créé rancune et belle fait bosso mutalobi bongo to mona ngo pe moi simon baki moi sa master mo be master mo pa yebe ta bali nae ezala kanango so Karina lobe bongo ba bazwa ngote na ndenge bazwa kabiki abanda ki kolinga azalaki ko yepa na ngata na koma muno so komi poto ba basutu kele ba ke bele Karina loba bongo Karine ba loba bongo par rapport y fait o esalama na fête bat bakena bango fête ba lesbienne ba ke fête ba PD ba ke fête bat mabe ba ke fête mais ba kotika komba leader na fête. On point tant que les lesbiennes peuvent aller à la fête et belé et belé bazaki ba lesbienne. On point net lelo fête tout est bimi par rapport à fête wana ngala ba bravo na grâce tembo o bali et félicitations na âge na mukia bali bo bato belé ba kende ko ba âge amikola c'est ba bali déjà ba balité pour féliciter moi na bata bali na âge na merci na mobali o pa bali so Karina lobe bon ya mabete on comprend ba os ko ba kende ko ba kende ko e belé ba kende fête grâce tembo ba kende bula kotonga mais belé pe ba bina ki wana o ba tno ba côté grâce tembo ba ma massa grâce tembo côté grâce tembo e belé ba tonga grâce tembo e be ba kende hôtel pe e fête ko sila to sila te ko panza to e panza na te on comprend malgré ba pesa bon $20 ba binaji oh il y a qui $20 ba pesa bon $20 ba fille d'honneur na mo ba côté grâce tembo ba benga ba master ba pesa bon futa $20 moko grâce tembo ke poto o monde lo grâce tembo so ke poto attendez na lobango ba kutana Karine ba sola na bango tout le monde a ba vidéo to beta na so to bet gazo o mona yesala maka na mais ba osko ba ko to nyongi ba songi to yeba ngo équipe nationale ton Karine ke poto da nyungu na poto mais lo ba sola te ba solo la batika na bango ba les ondes ba to ba zo tsa ki songi ba ni ono so ba kende ko nit na mon petit mo be Carmen ko sala ba vidéo donc voilà, nous voulons vraiment arriver dans les Cambois Carmen Odia. Tout bisognon sur totali Carmen Odia. Abi les lots ceux qui maman na bango kufina AVC Karine Mokonzi a problème. Maman Karine kufa AVC ni maman Karine ça ebiza Karine vina sala ka bandango ay de bepikin ya ba gaz ya makambuta minene ya. Azo pour la Carmen nga zo ba topo makambo mika mike o maman Karine zo AVC to lungula ba mama to lungula ba nani o comprendre ye atanga lo ba bonga ba ke Karine ndumba Karine l'idée sous kakol l'idée sous sergel l'idée sous boyemo l'idée sous o comprendre em sous mama na ndumba kutunde ye moko nde kutu o comprendre net ngama lo bande na takani na bogar boevema na bien boevema makona nga soin beaucoup na nga soin o comprendre ba tentiro se côté place moi vendre lo rapport moi beta nga trop ba loko to talo to bima o comprendre na ndenge ma vibe na kolinga mwasi ka Carmente o comprendre mais ça vrai chérie ça que devoir pour tout monde na vrai chérie ki ta piscine pour mon ami pende mike ba lembule ba tache na mi pende ba lembule awa na moni petit on a kata inde toi
azo senga na ye donc tala muta sala est Karine age Karine ko sala émission senga batumbo Karine atikala sa ngote to yeba Karine tonga kana kin avanda na ndako mais surtout ye mission pa na ende akabeli ombo o comprendre mais est-ce que sala émission tongo yambi na ministre so za $5 yambi eza nzala toni donc azanga mbonga ba crédit azanga mbali ba otinde $200 yango fa sala émission ba pesa remo tanga moni besoin bimi mota diembelo ba chaîne be ba mo yambi style on peut mutabandala ngoma niki masasi calculer. Oh point, mutabanda style avo sala émission no pese mbungu ya manike mais ya diembele ngo po anini ye mo ayebike na liaka bien te bato pesa ngami bali ba pesa ngamo te mo simu balala bango na moni mpendene kauka mpende mo salité est-ce que de jeu mon nom na moni mpendene wana jour wana la telo amuko na pesa de voir kota na piscine na sokola oh point a kota na piscine po mpende salité mpende nga ko lia ete e muno munu ko maladif e muno munu lungiluka niau zwaka niau oh zwa niau vraiment bien c'est illuminé na mate et mo tâche nga ba sabo babangi sanga ba sa olingate est-ce que nyonso zolobao c'est parce que Carmen Odia anolo ba peka ba fait oza réel be fait onini alo beza réel par rapport ya so do finga Karine si ba finga na lo kotela nga Karine te Karine ada ba défaut nga pe na mona mabe tant ba publier Karine mabe nga lo ba défaut on voit mais moto bozala kini bozaka nga yete pona kuni o nga ku Carmen na bina ngate mais l'équipe nationale o ba lekechu o ba FCR na so Yvette Kalombo na kokota makambo wana te baza famille e indela bango ndongo ata bazolo bakeo Karine abimaka na muta kufa Karine pe kota takeo Yvette na so Yvette Kalombo likole pola so nde nini yemo bango ba video ba o bazo sala lekechu ayebi Karine le AZ o comprendre nga pe na lobaki yango eza tekana lobaka mabe kaka bato te tant Karine azwaka janvier postage janvier ezali ba désir à Karine mais nga pe na sepela na hote par rapport à finga mama kana ota sko finga mama ba Karine ndenge na ministère na so Yvette Kalombo mona mabe ngana za terrain net Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ba yebani makambu bien leketu na Karine Mokonzi ba yebani makambu bien nga ko na kota ba beti na kota makambu na bango te po un jour ba solo là to mona ngo oyebi ser na biso sana o mama kamene kende o ka so ser na so gel o tomboka kuna tanga tomboka la sel isusu o pan te bi ser na ndeko so gel tanga kana free sisa ka moto na Karine comme so mo Karine sani ni a poster donc makambo ponga na kota na za ma très maintenant pesa ka conseil makambo bazo bimisa ba parents ya ba nini ba tikango na temps o bango bazaba âge ba komi nango bazala temps ba ko sa ba bêtise ote ba temps ba komi na ba âge komi na temps mabala po ba bêtise musu bazo bimisa ta ko ko tsala komba ba leader na yo komba leader ko taki na faire rigola eza da bêtise eza mobali musu alinga bala ko abimana musicien mo munene boy abangi par rapport to comme ça musicien so ba musicien batakisi ba musicien so ko tamba takisi te mais musu banga bango ko comprendre em so ka na lilma mobali no mo alinga balo ba bêtise bo mo bimisa musu ba vérité mo bimisa wala na oyo wala na mutakufa o kuta sala boy o asimbaka bunga simse to skola bilama to bo sala kala ba délire na bino biso ko yo kangote o comprendre pas ko finga muningo tellement kaki paka koko fala sala ngo kipaka kolo kara e gogo bon so ba sala pona base mais pona base et s'attraper mité bon mutu soko da o finge pona base mais tikala evanda surtout comme au niveau fingarati balikole pola ko finga be intimité ba tu ba parents ya mutu ke yo po même ta kufa tu wana o pan ngala wasenga kaka ngata lekechu eza Yvette Kalombo eza Karine Mokonzi ngama mbwana okota ngote ipo ani namona da trop namona gel ba poster namona de Karine ba ndeko na poto donc makambo faut la très massage ya kokota makanga na senga kaka na yebiki après lelo na yebiango kina lo bien en vérité lelo Yvette Kalombo so ake poto ana batu o muso asola bango o baza ba ndeko Karine o ba mon équipe nationale lelo ka tu so ake poto ana batu muso asola bango o pe ba sa te ba sala ba sangisa bon ba kuta ba solo là ouais mais entre nous est-ce que réconciliation est seulement par rapport ya babiloko ezobima wana neti kota la nenge balobeli lekechu bose bimaka o comprendre wa bostonge bimaka na biso baza famille ba lo ba pe ba misika balancement misika lo lekechu so ake poto akiti poto ba toi ba ngata 1 mois ta 3 mois ta 4 mois ta 5 mois to mona photo bona Karine Yvette Kalombo ta 4 mois ta 5 to mona ga photo donc mwana ponga na kotango eza pa ba o ba kotango ne ba petsa ba Carmen ba kota mama ko kota ngala mo nga na mo internet na mo tango na musike ya musu ba ba kota ba mbungu na bango o mo ateke ka 2 heures du temps 30 quelques 2 heures du temps 30 quelques 3 heures nini a kota mbo mbungu bonga sko intérêt na nga katezani fona za très sage o comprendre ya on a sepela na ba tena pona kumisa ye pona ba no be mission nyonso na c'est comment c'est na idéologie ya sinsa ka page
asala bureau na ye akipane mama asala makambo na koyamba mutu sa mon kota polémique oyamba ye mutu oyamba mutu tie mutu aboyi ne polémique ba nini po adinga za ne timia na bato on prend de la côte sambo na za mutu kana asala vie na ye c'est tout mais yebi ezala ka tour liboso tondo la DP na ye mais na comment c'est na idéologie na ye bongo bien. Et s'il faut peut-être batubazwa avis à Mouna par rapport à Marambo et Zoleka entre Karine Mokonzi, Yvette Kalon, parce que Marambo bimi vraiment belé pour boy on peut pas ko Marambo belé bima qui si go soit bana pour ça ya vie na yo yo ko lobani avis na nga bala ba frère bala ba sœur bala ba frère ba yebani ba bina malamu ata le ba bimi o mo lelo ya mama so ba bimi ça ba calé so bimisi muninga oh yo basala opo bimisi muninga basala o bimisi muninga pede basala bagime sala ni suka e usila bumo finga na makambo lekane komba ba famille komba makambo anini pona nga ba rete na ba makambo basala tata ba bomani ndongo te bien internet tu comprends to ye bien internet obi ken penezaka kala Frank afunda kai Frank c'est ma funda ken pena komati ani nga mutafunda we mutafundio mto afundi na ne par comme ça place mo boy ando ka ken ba bimisa ke comme place mo boy atika finga nga boy na boy eza mabe mais pas sola te wa ba ça émission mais so ba leg de boroda kana maloba ba côté mais moi pas sola te mais tellement la police ta police kati bango ya suki na bon mais so za kana ba ken ba émission ba de boroda maloba mais suka mabe o comprendre bana singa kaka ya te pona ko banga to ninga singa ka pay o pan biso kuta bango to mona bango na kangama na bango biso sanga sara équipe nanga monto ba sara équipe nationale biso zakati ngapi na sara équipe nanga o pan biso ka soutenir Karine na malamu na mabepe na concert au PSAP o pan to ba tukate to moni mabe to lobby to moni ba fingi kuna Karine na fingi biso to fingi to moni to soigner et au sala bien voilà ça c'est la parole d'honneur, il y a Mouna, l'artiste, et Abi, va soigner et au salle bien. Tu retournes sur ma page, je parler un peu de la musique. Tout le monde a vu à Innocent Balou, mais à outil qu'on a cité, on a place où, on a cité où moi, j'ai place où, volcan, et impression par rapport à les canisiers, on a tout les cambo, Innocent Balou. Un artiste, à saler l'eau, moro, bah, missia, va salangoter. Tu comprends? Tu es bah, missia, on se va ça, bah, corbière et koufa. Ba corbière et sala ekufa mais innocent ko tonga bandaku obi mutu apeso corbière ekufa na mutu oyo atongelo ndaku o pan mutu atongelo ndaku apeso place ya kolala ila to bandaki bien to kena seka bien maintenant moi neti olingo ko etanga place o ngana na posa to kende to continuer comme malamu ko to ça émission bien mutu apesa corbière ekufa nani tu bat bakenda pesa ba corbière ezalanga pe na ko sa donc na ko zwa pe na zika mo onga zala na teki 2000 na sala pe nga sala ba don peti to mona muto apesa ba corbière ba ambulance ezali artiste musicien fali poupa ezaka ndekufa sala atilelo mais apesa ngokuna ana ebité mais bravo na innocent artiste jeune leader bat baboya ka jeune leader o azane ko tela ba trophée bat mo la ça ba montre cher te bat mo la biso tango la biso ba montre la ça so ba ni ba mde ko so akpa ni ko ba kufa ba ndeko so yo mo pe ba diaspora ma la photo mo ba na réseau ba concert beta ba montre ba nini bo la ça so ba mituka mais ba ndeko na biso mo ya beni ya est ba kufa nga kuna zane loko te mo na tala ba ndeko na biso ba na selima ba ndeko so ba ni na tel pe ba ndeko ba me milia tindelinga nani pour batindelinga nini natali ete ne batindelinga muke ona olia na ope na ozwa tama batindelinga na poto abuka mbongo te bazwa mbongo na passe mais batikanisi batindelinga ngape na longola te mukie ngape na pesa o bazangi nzamba ozongisila ngape ebeli banzambe pa lokanisa bango pe bakanisila kanga okopwa bande rato bala so ba monde bani elikanisi no sa zwi nanu mesi monte congolais on yana sepe na faire gola lobaka l'émission mo boya kangi mokonza baka biso mise do kumisa ngala za danger na sa tonga université na sa tonga ko la taille au félé ba mise tout baganga ba musicien ba pesa pe ba don ba mise ba maman na hôpital ba uto mise ba maman na CB quoi alobi ya ngbiso da poser ba moi CB ko hôpital ngoza ba combien ba $100 ba $50 ba $90 ba nini ba $3000 pe est ba kufisa ba nini o point ba sala suka no ba sala ba vidéo ba sa on pour intérêt pe o point est-ce que nous sommes en train de faire vidéo même ba journaliste même ba journaliste OK même ba journaliste terre basala ngo pona kanisi ya congolais apparemment bongo bezaki ya cotisation ate ya cotisation mais moi bata nini asali na muntu asali ya cotisation bon o azui abimisi bat no hôpital abimisi bat asali bat boye a filmer après bike suka nango en côte on est loro mo boye za INSEF monte loro mo be ko ya après au produire ezongisi
ya ba jet tout wana mais innocence ko ya batu mwana mukie o azane kuna ba trophée te o azane ba million te o azane kuta mibenga matala ksa ba montre o azana posa ba trophée te akanisi ba mama na baza kuna koto volke salamaki azwi mbongo wana akia tongi bandaku o le ba mo comparer na bandaka gouvernement tala bandaku innocent tongi bato komi o pasteur de Nesa komi bandako ma dusu nte pasteur de Nesa ba mbongo azwa passer de l'Est bambonga tsa banzondo bani asoma mapangu est bani mani baza mapangu wana est passer de l'Est raisonner ta ba maman mona ba ko ngwa tonga bato andaka ba chasser nanu te mais ko inosa sali atuta passer de l'Est atonga mboka boni mboka na bon kuna ko tsa courant hôtel aloba ko tsa courant ngwa to ko filmer tout que ba jeko to yebi to ko sanate vous comprenez donc Innocence bi bravo na artiste ba maman mo bo so passe mo ezaki kati na bango batalimati jeune pe aza ngana kuna vous comprenez tout le bani bravo na artiste mamba sali so yaki bat musu ba sala ngo bazu ya tala ba journaliste ebele kitina mo kuna ba filmer ba l'explique internet bani mais bravo na artiste quand ningo lobiana mamona au hôtel mais la place il y a ceux qui zaki batu mususu moi trop mais batu mususu wana ozo lobele la wana yo côté batu mususu ba faire gola bazali ba kofolo mide bazali ba jibe mpia na bazali ba tebele bazali po ni otaka mutu mo te tocha mutu moko par rapport yende tout monde na pas ça la ba dona auto pesa ba mai na ki senso to mona ni pas pesa ba bis pesa ba milo wana otsango te papa ya batu mususu ba kaba ba jibe ba kaba na ba filma na bango pété on prend ba zo ka pe ba kaba filma ya bat musu ba kaba linga mama bat ba yebate nga so na ebiso eza ba mère musu na poto atindelo mbongo ngabi kotanga kombola ngate sko ndanga atindelo mbongo ana na famille ana ba tata ana ba ndeko mabi bat ba yebate atindelo me ko bwaka ngate musu atindelo bongo ando bengo allo chaque fois boka chome ya biko yebate bate kasi mbongo na bukiango mbongo na ya makanisa ila ni Saint Esprit koti kati ne pa kabila ngalo ba so mutapota koti na western kabila ngata tata ngate ndeko na ngate eza yete Saint Esprit koti pa kabila toucher mutema na félicitations pour bete on bata bona sambela pona banza ba bakisela bango yebele siko yebisa ngai mutabongo est-ce que comparer na muto ala kisi na Bible ba lobango liboka goso na bite so na liboka goso epesi ya droite sa nini ba te ko point biso komaka ba tu fo yeba ba sa ngopona intérêt na bango on comprend pas ça ngopona intérêt na bango pour atala ke ndenga bwe on comprend yo ka si patamo na mo so abimisi 5000 abeti lon calcul na misi 5000 et côté là-bas na 12000 donc ça ra bongo bon intérêt bana na fali pour passer on bon intérêt bana na ba te pour yo te mutuka moko on pon ba misi presque nous ba filmer ka mo ba ta monisque ko ya je mo ko ya lo mo ko ya et côté na 12000 ke ba beti ba 1 million 30 millions on pon on pon yo mo ti lo on je comme beli on j'ai comme belé ba dozo ko filmer kili yango moni avant cette on doit filmer place mo bo to filmer place là mutu mo pesa ba biloko ba loso bani ba to filmer ba ba filmate o photo te soko pesa ka fo filmer ba to ba leli photo filmer kaka so to songa bilona biso bino bo po kabela batu ko bo songa la biloko ngo ndenge nini ende ko nanga bino bo po kabela batu faut filmer car parce que tu as habité au filmer biso te faut so ngapilo singa photo filmer bat ba mona c'est wa ko filmer pour mukile mona ke bat no ba do sufu pesa bango ngala sala ka ba don nzambe likolo yo kanga soki na sala yango te na kota data 4 places on a kenda na tiki em suba chasa sika na kenda place na tika ba los na kenda pa mama awa na airtime na tiki mais na zamu tout monde na koza na filma kana filma na sala nzambe ayebi akozongisa na nga on comprend ba Saint-Jean ngala boy nini te la boy na ngati eza bien ba za artiste ngape na za artiste ngape na koza pe ba caméra ba mona pe mona idaka muta sala ngabo te mena yebi les bon dieu o aza mona likolo na sa mona ka terre o asimba pe po mutu moko te ba monsieur congolais mutu te ba journaliste oyo to komona ka kozala kaza obi komba Jésus depuis bandana komba Satan ti le loto ka komona bango kaka na Satan ko kata na Jésus ko continuer o comprendre donc combat Jésus za la kaza non to mona te komba mutu ba komba ba ministre e kata na o akufi komba président e kata na o akufi komba ministre e kata na o akufi mais combat Jésus kozala kaza komba nzambe kozala kaza laka donc on to ça na biso ata to sala ata to komi ato komi ba 100 millions Michael Jackson tika combien na banque ba ministre ba tika combien na banque donc on ngapi na sala kaka ana nzamba mona kata na filmer te nzamba amona onje mo beto papa mo beto ya mo akobima pe fuli singelo mo be na kompe millionnaire
Voilà, il s'appelle Mouna Cédric, en tout cas nous... Voilà, en tout cas nous avançons vraiment vers la fin de notre émission. Moi je dis comme ça un grand merci à Christian Moukoko depuis les États-Unis d'Amérique et aussi un grand merci à Guillaume Tingan et le concurrent Mouna Cédric. Qu'est-ce que les gens vont retenir dans le passage dans la FESA télévision? FESA télévision, malgré mère à Sola, ah, ma moto quand on a solo déjà n'enga Jack déjà n'enga yo quand on a commis on solo na zonga kavima na TV na loba ata na ba chaîne musu na zonga za bon ngama so kabeli ngato bo matanga on na bakana lo mo bo to comprendre que le boko epesa ba zonga sila ka epe on comprendre ya ba musu na chaîne mo lega bakabaka te on comprendre ya ba boss musu ba uti poto aya ko mo kima batu akabaka te ba boss wana opa baito ebi bango o ngai so ngai ni so ngai na buka so ni petrol o ngai so na sala bo mo makini mabe o kima lo pe bat o ka ba lo pete opa do fo to linga ba na bolinga o kabate ma bolinga vrai ya mo pe ala de kana mo na ta mo e bitira so te kutena muta poto to kutena muntu bo pote buka mo to ba poisa mo so kutena mo ka pa kabelo fa sabo mais un mo pe mutu sala ah mutu pa ça de mela ta secret ngapi na ko meso secret muta poto pa ko ya aina bulka ya kabelo mais place mo pa vandi ah de o melani c'est o melani sombele pani ça la bango pe moi bien le bité so yeka yonto kabela ngato ça puis so akini pe to mo bomba mo ndam to mo ko kana biso moi bien ma o ila saka foka mo to ça là moi 100 fois moi 200 moi salaire na biso moi 100 fois to ça la pe boy merci na bato so ba retenir que mo to ça la kama to lo balelo na 5 ans conseil na Karine Mokonzi na invest kalomo na neka chu baza famille atandingi kitana tetene ça bata 500 jours atandingi bo kutana kaka ba soigner kata ba so soigner ka te ba boire soigner da bato ba oluka ba tout ça ba sani ba soigner merci na bato so balandi biso na ba kana petana na moi si atikani mamba Karine devoir na pesi o keni na pesi ke osuka bato ba mona mipendo na mikie au moins na be santai petit na caramel muta peksa ana seta munene so monika moi ça peksa lulem landele bien au moins vi bango pe mabeli na bango limba limbi comme ba chiffon mabeli comme mi 600 ah patient oh mon beau tête so ça te mais po o le crème ba le belé ba fini ne habiter pour ce BCP atata soutien pas momo na elemba comme mai moi muta peksa atala kapiko na socket na kabambi bana na te on a passé des fois chaque cas na piscine ba la station ipeni ba tâche ba lembula ngamo ça bon été merci bat balandi biso mama Emeline Nzema motema tous pepele ya metolo ndeko na ser na biso moi sikolo feza vema to pesi o moti na mosika za na mboka ni Londres azara mama to ser na biso mama feza vema mère vema ba mère maman feza vema na pesi moti vema maman feza za mutema bo maman pour moi maman ba yebi mutema ko kaba tant déjà asali za chaîne ko za ida ko sala chaîne pour être ba congolais ba na moi passe chaîne na ko sala et ko idona salaire et ko dinde ko na salaire moi ça fa zo kaba zo zo même souvent on peut continuer monter ma kabo zo des fois na merci na maman feza vema motema o vema ozana ngo ya ko sunga congolais nzambe pa pambola merci na maman Emeline Nzema motema tous pepele ya mbetolo o apesa ba conseil apesa de ba conseil sera déjà l'équipe et belé. Vous comprenez? Pauline Ngengo ko kabeza ka éducation ya nzambe. Ya kabana inspiration. Ya tala raté mona kabelo te atali te ozande ko za papa ne to zande atali ke famille. Un jour pour aider na pesi moti papa le mbanze ben mok ba tout ba soutenir ka muna ba mama autorité ba na membre ba tout Facebook na Mouna Cédric ba to za posa ba zwangai na numéro contact na ngai o ba za posa benga ngo betika ka 00243 00243 89 713 408 na suka 89 713 408 na suka donc c'est 89 713 ou c'est 420 na suka mbala moko zui artiste ya Mouna na za pona bino toujours sur la kaka ninge ba sur la kaka merci na pim to pesi nga chance mon kilemo na nga visibilité et ça la bien merci. Voilà merci ça c'était comme ça l'artiste Mouna Cédric l'un de mes confrères à Loba vraiment bien quand ninge mon Loba très sage et moi je dis comme ça un grand merci à mon frère qui est derrière la caméra Jack et aussi un grand merci comme ça à maman Bella Dinganga fait la télévision toujours en forme et continuez toujours de vous abonner massivement dans Feza mère Bella ma mère Bella na biso vima ah na pesi mbote maman Bella Dinganga
ba esinga mère azana kini mais na luki chona mona ane mais na zo ninga mona ane te et okutana mère on ça va bien on bango ça va bien merci voilà un grand merci aussi comme ça à Guillaume Tingani, un grand merci à Stevie Sombo leader et Maroc. Quant à moi je vous dis ciao et puis retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle émission et dans un nouveau numéro et surtout Bobo Sanate à s'abonner massivement les sous mingi et puis vous partagez, vous commentez, vous likez, vous salabissez bien à Feza TV RDC. Ciao.